Oke teman-teman, ini suasana trenan pagi. Kelinci balap guys, iya bener. Ini siapa? Mami. Oh, Mami deh. oh nomap. Oh Madura bergetar. Nas kelero dan karpet. Ini pit krunya Bubble D guys. Selalu tenang guys. Santai. Duh. Keng pakun guys, pakun cepok kete guys. Ya bau lis bah, deh bah. Duh. Mon sakit ada pun tilbunan belis, terus dek belis. Iya, terus belis. Galak parlon orang lis. Terus terus kan. Daerah. Oh, iya. Ngelak kita anak guys. Oh melengak. Raja ngelakin sebudi boleh. Oh tak kening, oh saya ada. Ini siapa dik? Hah? Jo din bawaan. Anak apa nih kum? Ketono nu. Sambil yoper rum. Saya tahu mau din share nih kum. Oh pan. No? Oh ring coba. Oh Pasuruan. Seras mana? Muhammad Ridwan. Oh Muhammad Ridwan. Bar itu. Asmana Asmaul Husna. Jadi ini tim Mata Malaikat milik Ima Sodik guys. Milik Bapak Ima Sodik. Ini persiapan mau dilepas. Mari. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Yosar guys lu nah. Beri.
dalam. Nagamas. Bogel layar angkasa. Sabu jagat, ulam munisi. Dos. Duduk.